Sngap hang ne prolog kumno ajeng keren Toni Kross siap hang ka Saudi League ia ka jingle jungka ya Cristiano Ronaldo but lano an sawan phai biang Cristiano Ronaldo ha ki jingle ka te hang ne gabdiong sai pe ia kata tawai prolog Toni Kross ubde rangel kai bariam jong ka Real Madrid ubde rangel kai jong ka Germany ubalai shong tight no na ka football hakini kisnem ki bala dem Toni Kross sabai keren sepang Cristiano Ronaldo but kumjuru ia ke Saudi Pro League Toni Kross ulong ba ka Saudi Pro League ka desi sya ka jika ka basno chutia namar ba am syamla don ba ya sno sepang jongki haswa ba Cristiano Ronaldo uman rong sya ka tei ka league but mentapat hadin baula ayiki ia ka jengpen itu ha ka percai kila le beng ya u pada ulang susu balada Cristiano Ronaldo umi no anak te kali anam dan su ubape ika bat menta Cristiano Ronaldo lawan phai biang bat klub Al Nassr hakabal kemil ti ba unmi madan no anak benta jongka kade hakakat sautrik hakajing kun persa jongka ka Al Fateh hakat Saudi Pro League bat la ban mi no udani karbukal na ka klub Real Madrid hakani ka Porlio namar ka jingduna ka jingmi madan balong bak Real Madrid kala artetin ban renew biang ya ke kontrak ke jengу